Puliano belai belai hambai cini ko monoro jono cini ok ketal project bo cover khane bai noro khaya bagi belai belai hambai puilani shinmu ang runa ani mungke Abel Deborma ang o project ni director ang no project no lead khai dongo tai tini faizak cini of limon ok samung khainai khoroksa cini bukuk Rumi Murasing tai boni logibo Flons Mighty Riang tai Dara Santa tai cini creative tai marketing head Dungan Jomatia puidano ang kisa o project tamo amnoti ang sai khana musum mo kaisa film ngi mano mo kobrong ni puila commercially dub khlai release khlaijak nai puila kobrok film ngi mano kobrok bai film ngi mano originally mo film kaisa bodo film a film ni bung ngake khang khrai originally a film ni bung khang khrai but chiri ko bai ke chungbono khang khrai hane release kayani maso lagya mo film obviously naikol jal kaisa bodol to hono naikol na bagai NEIFDC hine Notice India Film and Distribution Company Notice India Film and Distribution Company ni samung tamang ngake boro notice ho je film solibo je film release ngo snamjabo bono all over notice wide pirnani tutlangi dub khlai bono pirnani obo bini motive bini vision and mo company start khaijaka ang tayari buyer sombai chung mono all nahar mungti chung mono chengmani obviously chini o project tabo dono te common way ringmani khangrai mo boni first project ang tebo sanamu songo originally mo film snamjaka sansrang khaklari bai bokaisa boro director bono asamo action director ni bo sinjo bo mane boroleno to bo as a director normal director hagen samung khayo but Assamese industry bo Assamese film industry bono bini action direction bai bono basic higher class bo nazam tai of film no produce khanai bo actually bini babu Dilip Kumar Boro khorne mili bai kaisa film project kaham idea kaham boro execute khaitu ka originally mo film boroleni ba boroleno mo release ngi bai kya and boroleni audience ni hoje ba onek kaham perception boro manja jeng of dub khlani idea 5 minute ta kaisa reason ngake nor bo saimena Triprao specifically Kobroko film ro asuk samjak thaya rarely chunglu bosoro kaisa aba kaini film ro rarely samjago hain bago chungma sumari since film obviously risk tom film one rama sabayo ar rama boy return mara manama yang bonek tension amai boy films namya ani ang manso buta hain bago chung tam khlaiman obani alternative because obviously film flop bongo ambo jeng saiman recently kema film release jang borok kaham khlaimani ya kema factor ne bana jabo but chinaro triprao kobrok simia 10 ni film roko story thaya mane film industry hinai mungsa kari ko jabo but a jabo jeng ta kaisa nogo chini neighboring state Mizoram borok jeng haina borok santaga chija pun film kom snam layo borok but bongro kaisa industry onek takhono onek prominent amokhe dubbing industry borok Hollywood ni kebang films ro animated film ro to blockbuster film ro to borok amno dub khlayo bon go bai tai bro ni audience ro go amna nai chajago borok obviously film to snamia mane kengma ke borok film snamia to akono borok dub khlai alka father hani content opor consume khai ekabor masumani chini bagai tau pano kobrok industry ni bagai dubbing mani film no dub khai release khai mani black tal concept because jeng omok khai thani jeng saima ka jeng omok bulla khai tong so of mane
Tripura first time mo bagay kabang to boro buji yang mano boro tamo bagay kray jang because kaispano sinjang mo khang kare film mo film ni jeng trailer release kene an boy jang no boring khaba trailer release kray tani kaispano sinjang mo khang kare hain bagay bo boy film mo sab ni film oro chole gla kan bor man hain bagay jeng dab khai ke bono jeng dab bom ti ya obviously jeng nayo jeng professional mo dab khai ne an boy jeng Tripura ni well known voices, well known actors macam of film macam tubuka. Jadi borok ni korang rumah baik of film kaham kelai tu mana. And omno kari baca ni kebang ma vision tu. Jeng of film nanti jeng tamus phununa musong tamus hana musong. Pilih ngakai apa tu obviously first commercially dubbed nai cover by film. Jeng tai semusong orang film dubbing quality first time fun tu but quality dubbing tu ni sen apna se maintain khalani try kiya second ngake final future ro tabo tini se borno film tu kha tabo sen tini borno film tu khamna tama basan kaisa bridge hai samja kha tini borno film or phaikia haipona sen khana chini film bongro tlamon ang kaisa bane saksan awkward se sabo lama sohor ni theke para doropan thangtu eba para ni theke sohor doropan thangtu puja lama samjara nam I guess boro himanaya lamo and but obviously chinoro onek com film samjo tese quality film jeng onek lek khai tam tahu zarut pano boro naro quality tam tapro kema film muslam aman bagai jeng boro ni pile turkha jate next so chini bongoro thangmang thu chin bote sa audience bang thu second ngake jeng kaise economist sanamu songani filmmakers songote tabo chinoro film to samja kya tabo fano chini entertainment industry aba film industry hinja tona actor actress rock chini jabo music video ro shoot most of them bro actor actress hinja ka because bro kaise music video feature kya but actor actress hinja na bagai bollywood hindi hollywood hindi na kaisa film mo feature to mang nai hai ka sendiri nang kaisa saksona actor actress nai nang shinmuri manai amu betul nama semua nak jawab. Pilih sen tapi baca, kalau teh film baca mana. Second ngake mo je initiative nalok thong ni, anghai kema sikla bai nalok thong. Amu kasih youth driven initiative. Ang to tafun ani mid 20s ko. Epono angwan subo jeng tabuk krai kaya ngake, bukiau jeng tabuk krai kaya ngake, bui bolo teh fan manai kerana ni. Ini cuma project no start kali. Tak kasih ngagai tangai bodo film choose kaya. Notice lo kema culture tu. Bodo, Mizo, Meitei, Kuki, Garo, Khasi, Arunachal tu. Amse per kema tribe tu, Naga tu, Assamese tu. Tangai bodo. Tangai bodo ngagai bodo baci ni bunisai bisi. Notice ni alka tribe ni bisi, alka community ni bisi. Cini baibong ni kok bosolayo, mukhang bosolayo. Culturally cuma onek connected. Jeng tabak pun boro bai onek tamu sana boro bai relate khai manusun. Bone boro bai chin boro ni kok bo bil ma bagai. Jeng kengma jaga de boro bai relate khai manu. Jeng bong chin boro ni masuk ni jeng boro na khakuila. Tahu boro bo kengma film tamu. Bong obos boro kengma film release na. Tangai khangrai na kasan. Tangai khangrai na kan. Amal reason ke bini bung boro tu khangrai. Since Tripura khangrai mini alada nang thango jeng rojon saimano haipano oro film ni kasa important kasa message since nor film to kengma plot point kengma twist ro nung nai apno film ni main theme ngake kebno ke progress ang tharibo lama taka sulaidi mane bro ne obstacle ni ta tongdi basically ni nature ni human behavior khangrai ne hai ta tongdi tim no ti no angbo pile bo film kana pro aonek impression ka bini bungong tai bini thim bai han bai man so ko chinoro chin culture ro chin Tripura o since khangrai ni kaisa onek kaisa stigma tong chin Tripura o maybe jeng omono kham khlai mana no to bebo boi sawan tangi dab khlai tangi remake pan khai but remake khai same question khai mo nor boi si nawe khlai la ne han bai safe side jeng naka
let's start with dubbing first. The dubbing industry wo bo kwama tamun sanai benefits tong bahin ke nai South industry wo South o charta state tong Telangana, Andhra, Opa 2, 3, 4 pasta state tong Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, te Karnataka. Boro pasta no kaisa ecosystem sangka boro pasta state no charta bahasa tong Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada. Tahu Tamil by films nambah kayak obviously a film Kannada, Telugu, Malayalam jasa pun dapur naik tahu. Boro am tiki senam sih abang nih industry. Jadi tahu Telugu boro sih Telugu film naik lihat ay. Tamil logo nasional juga sama Tamil by dap kerja. Boro waktu itu tahu Telugu films namanya Telugu nya thangai phone na kan Tamil Nadu bo kya banaya. Boro Telugu film no boro Tamil dap kayak Tamil audience bo baik tahu. Tabu notice waktu itu cuma kasih family hai, jeng bo Delhi logo thang kai cuma dua kali tolong notice baksa hai, but Tripura Hansa bo notice apa ya kayak cini janjari yang edition kayak ceng fragmented yang thang, divided yang thang, amte hai kau mah instances tong, hai pada film kasih lama cuma rema logo nih semua masuk lagi ya, anu cini film company nih bung bo notice no pas kamu rugi ceng seram lagi kata. Tabuk tamu online, jeng initiative by tamu online jeng just Tripura film jeng first ya, jeng notice why do jeng no first, because tabuk at present, kya bo Assam ni fataro, commercially, kya bo Assamese film naya, theater ro release kaya, but jiska pun release kaya ta, also uska distribution kaya, YouTube hai jeng YouTube ti naya man, awal jeng ban pakai film naya, but kya ba Assamese on film naya, Mizo Assamese on film naya, Jummo Assamese on film naya, Khasi on film kya ba Manipuri naya, Nagaro kya ba Tripura film naya, omo high situation tabu sini notice so, omo ni breakpoint samna hene nya so, NEIFDC hene nya initiative tu way kaya lemani, jate cinematic panam tu ta film culture so exchange kelaman tu film ni tu Cina je bondingness jengte bo kerak khai mantu je South India wo kaisa model dongmani a model replicate khai da jeng obviously like katal start khaimini chin skam ke bukere jeng ke man nasi gai omo khlaine yang thana ne jeng lama saimi apang marano tai ba shu lama phar kore mano hapono omo no kaisa startup eba starting ni kaisa journey hen mano je jeng ketal manis seremnya jengte improve onai so kok to asu no sangat angke but ang of film le bagai tiji sana musong of film o kebong borok je samung khainai bong ni bong ang kasi kang khoi sana musong pui la kedo jeng kebong ma type of mana kema genre ni borok no bo singer tu theater actor tu content creator short film creator mana je acting o samkhai jonai je sinisa personality jungbo no dotono o project tunani naikhe for example chini das songor bor khorma ja bo khaise personality hinmano bo short films nama bin bai kaise bo musnam ka type chini bairumi very prominent well known singer chini Manoj Devarma very tam sanai chini one of the legendary actors cobro hinmano tai Aditya song bairuma song chini ko Manai Fons Maiti Tripura Idol Season 2 ni winner. So bono bo kita kena try kaya. Tapi kemat theater actors demon dara bo theater no je fayo. But kemat film kerja tong bo Tripura Season di major cobro film mo dara kerja sih nyampe hai. So हम लोग करीब वो कौशिक मुराशी by ni bo faham song by Bina Birchandra song, they theater actors no, and so ang je ani gana lagi ni dolo, mono betul kau, orang debut kebiri ni, so mono, cini vision kamu lo tongna, je jeng tabuk start ke bodo by tiba seorang bising lo, jeng kasih bodo by tiba seorang bising kasih bridge naman tu, tini jeng bong ni film tu kan, karena cini film jeng bong orang telah mantu, jadi cini audience tongna je. Chino message finance. The of film Akamansugo is a universal story.
माने बडोलैंड बडोनि स्पेसिफिक स्टोरी आबो बडो बर रक्सिमी माने रिलेट खायमनाय हनी आबो स्टोरी यूनिवर्सल स्टोरी हनी आखे बसियो तबला तो बनो रिलेट खायमनाय निनी आनी बिकॉज चिनी चिनी सोसाइटी रो बंते है जों नुबो केम नेगे साका कारनामु सोना नाया तोला खिलाया नायो बट आज आजागाव के फिल्मो थीम साजा जमदि तांगलांदि खांगराय be anything just don't be a khangrai just panang din nang dau khangrai hale khangrai tong ga ta tong di ake asumani ko ke bo sumu tong ga tai ko jini actors no ke bo sunamu son ko sume no bai bukru release khanya ite bahage nung lok no lokong re sobe okay जों मनो मानसो लागे प्रीमियर खाया नि 19 डिसेम्बर 3 नि जराबो 3 नि सीजन चल दंबो जोंनो प्रीमियर खायनो मानसो का टाउन हॉल रिलीजिंग तो हमाया बिकॉज बायरन हाई फिल्म तीन सिमी रिलीज माने पूरा सप्ताह रिलीज आमते के जों सोनि मेन बागै जों स्पेसिफिक डेट चूज खालायका ऐसे ऐसे जगह नि बागै सो 19 ऑब्वियसली प्रीमियर ने टाउन हॉल जों मानसो को कानि शो नारा नै दाबो एकता निसिमी काया शो तै चारता निसिमी काया शो दुजा सोनार लायनाय दाबो पाए सिन्स जों 19 नि परे 2021 एंड all 3 नि जरा फाइथांगो 3 नि जरांगा बयकेबो फाइ नायफै मां लाख नि बागै जों 19 बाय 20 बाय 21 को जों गेप ना रखा तै हाइपनो जों तै बेसे 22 निसिमी जेफोरो 3 नि 22 to 3 kelayo after 3 sarigo 22 ni sari roni simi jeng ta ge show lai apa ke khomulong bai bisram gonjo kani jago jeng tongna mas tongda aman bai ke 22 te ta bise fongzana khomulong lo apa no bisram gonjo simi talang jeng ki daw thang sinai ta te 22 ka aman proga 24 25 after christmas kelayo so christmas so boy ke jora mangala fanya ne bagai so christmas so bisa gap na ka dasha आमफ्राय दा 26 सिमी जों गोमा जागा जोबोद मानदाय हेजामारा लफुंगा चिनि आयं इवन मनु आमासा साउथ अफ बिचन्द्रबुर हाय जागा दङ खवाइरक दङ तुलासिगर बाजार जागा जों 26 सिमी रेगुलारली फुंनानै जेंसिनाय दा एंड जों न्यू इयार जाते फलोरे माखते बो जानाय हने जों आमाके प्लान मासो लायके ऑब्वियसली जों तिनि YouTube channel logo जों जेफोर जे जाव ट्रेलर लॉन्च खायो बिचिनि सोशल मीडिया हेने लोगो डेट स्पेसिफिकली रिजाक्ट होनाय ऐसा पोस्टर है के और डेट ओ जाव फुंनाय हने सानाय त शो नि डिटेल बो होजन सिमी खोजो चें टिकट प्राइसेस बिस हमरो सादा थने एंड टिकट प्राइसेस जों मानसो लायका सिंस नॉर्मली फिल्म रिलीज है कोब्रोगो 100 रुपीस टिकट प्राइस नारागो but na VIP na VIP seat but VIP seat is extra charges now जों मानसो गामसे पर टेक से काम से फक्स पर न कम खाइमा न से 99 रुपीस अनि खाइका छि टिकट प्राइस दाम 99 रुपीस पर नॉर्मल टिकट प्राइसेस न नाइ मानाय but VIP if जों VIP टिकट बो ऑफर खाइनाय obviously आबनि प्राइसेस बो रेंज खाइनाय 400 जस एबा 399 जस पण थांगमनो VIP prices but normal boron bagai ticket prices ne 99 asan tako no date ni update na ni bagai je page ro na update ni mu ka khai man na jung wan sumani chini kungma influencer tongo ba chini o kaso songpro ni tutu bari nai ta chini official page tongo NEIFDC hine sehingga se page nam ta YouTube channel ba tongo har bosang update krane tai obviously media ro no share khaina ya mono chini specific date boro upload khai am release khaina amani date boro jangai ta I think जों तिनी ट्रेलर बो सिन्स तिनी मीडिया रो फाइगा जों तिनी ननि बिसकामो ट्रेलर बो जों लॉन्च खाइसिनाय फुनुंमानि परे जों अबनो YouTube अपलोड खाइनाय ताबो जों रिजाल्ट दंखो तिनी सारेनि सजा दिगेरो YouTube अवेलेबल के मानाय बो बट ताबो जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द मीडिया पीपल जों तिनी ट्रेलर न स्क्रीनिंग खाइनाय कैसे प्रॉब्लम फेस जों मोना बिकॉज़ इन साउंड सिस्टम काइसा सो गाहामन माय मन बट आंखमान सुबह जों स्पेशल कॉपी न और रिहो मनता स्पेशल कॉपी न और नागा जों न एक्स्ट्रा के रिहो मन बट दाबो न नाया मुसना का बट नाई माननाय सो जों दाबो ट्रेलर नालाय जों
Please. Yong, nếu nói cho em có dùng phía bên ưng, một chẳng má to. Thế, anh siêu có tiêu sắp xin ya? Kamiwo, si kok simisin aku. Kamiwo si kok korok nitong. Angkat hang tamsak. Oh Kamiwo, korak sebana pulis. Mapaya. Ani nokla phene ni nasak sahos. No teri ka tangkas paisi nai. Tinin rawno kami kaisani kotoma sai khna rawana. Arni ha kathar phano. Morokhe gekhar. Kamiwo si koromna bagai, besok rang nani saja. 20 lakh. Ani nang bara! Ha kaya wansumong rok bai kopuni. Sitia khororukni, sitia tomro. Dia salsa. Asuk ubrum jobni kizaro. Kaisa kotoma sumong masai. Arni simino, chini kotoma jengo. Mesa phaibile boba. Mendra, mesa phaibile. Kamiyo sikok akrama se paile asar aro se sikok rutu awui biang borong sendrong naik tu tonglai Kena thangna kiri awui. Borom berem no wansugi awui. Borok leba buthari maya! Paite, siko akar masih thagia. Norong le chapni tomung surung. Kamu ko mili ui tongna rong ya? Ani dakum kumamani! Tali se lai thangka! Bini hisab le bora! Aji nai khoroksa, manna mujung nai juta. Damra samung tang, cekra mung tang. Tinong pakshu sinai! Baiflaya borokni jukli. Sandai engri tanggo ari, tai ari engri tanggo sandai. Ani rang! Ayo! Lama lam kebang, tai wansuk mabo thakya. Piaba, mungsa samunggo jukya. Hai pano. Kini ke yakano fe, shakni musmaro. Ang sak tabuk phano, kucu sai maya. Norok sudu se, borak buthari mana na hui. Ani saja gulab! Orang tabung nini si Mia. Sini bo. Bahake. Ani bo koroko. Kaisa budi tong. Kaisa budi tong. Kanandi, jengjas ka pa na binirang pirogi marlay. Si Kangrai.